125 Amendment Bill no tuye deliver thangai memorandum ya pharka IPFT ni Mantri Suklacharan Noatia te GS Swapan Burma Asholo IPFT ni tuidor Mumbai TTAA DCO 125 Amendment Bill Triwi TTC Singirana ni bagai Shanghai Mukti Shawi Famani bagai Delhi ni Higher Authority Rokbai Malaikha Mantri Suklacharan Noatia te GS Swapan Burma Abnatiye GS Swapan Burma Shawi Khana Rokha 125 Amendment Bill issue na tiye poila hasene MP Raje Bota Charge by Malaikha Abni Agolo Malaikha Eke Mishra Advisor for Notice of Ministry of Home Affairs Abni Agolo no Lok Shobani Budget Session 125 Amendment Bill na tiye Kok Shamani Khaka Hamia Farnani Bagai Malaikha Parliament Affairs Minister Amar Singh Tishobai Abni Agolo Shalai Zakha Dalbidal Koklam Chung IPFT Party ni Khorang team Thangnai 6 tarik February ni simi tabusu jora Delhi wo tonglaijak sung Delhi wo phaimani mul karon ke tabu budget session choliwi tongo parliament lok sabha tai rajya sabha o parliament অধিবেশন abo muloto budget অধিবেশন এই budget অধিবেশন চলাকালীন চলি তংপুরো Chini BJP by IPFT जो दंगमानि फले जे modality committee खाजाका modality committee ni सुपारिश अथवा recommendation अनुसारे जे Chini ताबुंगनि जे additional TTC रिनाय हुनै कक साजाकमानि बागै जो TTC अब 125th amendment bill भारत नि संविधान नि दा constitution 125th amendment bill नि बिसिंते अब पास गई तुमनानि दरकार बनि बागै additional जे TTC रिनाय हुनै जे जोंनो जे कक रिमानि कक अब 125 amendment नि बिसिंते बिल नि बिसिंते पास खालायमानि बिसिंते Chini जे बसकांनि जे 2026 18 वर्ष financial year आफरो Chini जे 16 finance commission आबो बसालोंनाय तो 16 finance commission चालोंनानि सिगां 125th amendment bill pass खालायै Chini TTC no rina nington hunan chung request kalainani bagai request ni bisingte pasapase chung je memorandum submit kalaimani bisingte Chini je ei budget অধিবেশন চলাকালীন 2026 ni sikang jebabe hok pass khalaiye chungno Chini chungno je kok rimani kok narang nangthon o kokno sapaina bagino chung khalaika Chini bisingo chung khorok tamni bisingo tongo ang General Secretary IPFT Swapan Burma ani logi tongo Sri Suklacharan Noatia ji bo Chini Cabinet Minister Tripura tai Chini Manna Singh Jamatia bo Chini General Secretary Yod IPFT sung khorok tam miliwoi je jaga thangnani dorkar 125th amendment bill ni bagai je doptor je montrok nai tongo ministry o bororok ni aro sung thangai Chini memorandum sung submit kalaika sungno borok kok rikha jebabe hok 2026 ni sikang finance 16 finance commission lagungna ni sikang implement ngna ni sikang jebabe hok 125th amendment bill pass khalaiye Tripura wo tabungni je additional TTC nani bagi borok chesta chaichoknai o kok sungno rikha sung ang kicha brief khlainai saw bai chung Malaikha 7 tarik chung puila Malaikha Chini Tripura ni no Rajya Sabha ni MP borom ganang Rajiv Bhattacharya mohoday bobai malai mani pore sung Eke Mishra ji bo advisor Ministry of Home Affairs Northeast Region Government of India tai odinono sung the chairman Parliamentary Standing Committee je 125th amendment bill no naikani klai tongnai o committee ni chairman no uddeshya sung Chini memorandum sung obo submit klaika abongka 7 tariko 8 tarik অর্থাৎ মিয়াও sung Malaikha Chini je Amar Singh Tisho bongka BJP ni MP bo thangnai o cholti je Lok Sabha অধিবেশন budget অধিবেশন Chini je 125th amendment bill no taratari lagu khlanyang thon
ain pass khlainyang thun bill pass khlainyang thun o kok bo Lok Sabha o samani bagui bono hambai rinani bagui जों bobai malaikha malai kwbang ma kok salaikha hambai borikha ke last miya sariko जों Shri Kiran Rijiju ji je Parliamentary Affairs Union Honorable Union Minister Ministry of Parliamentary Affairs je Parliament ni matter no tui nai tongnai je Mantri o Mantri bai bo जों malaikha kwbang details klai जों kok salaikha जों bono debo details ke sebai saka je 2026 ni simi 16 Finance Commission abo lagu ungnai implement ungnai ngatabu 2026 ni sikang jodi 125th Amendment Bill pass ang yangkai tai prai 21 ta doptor ni chung je rangmanan tombani abo 125th Amendment Bill pass ang yangkai manjangi thanglai tabune edisi karon 125th Amendment Bill pass ang kangkai tai 21 ta doptor tabune edisi o jokungai prai 46 ta doptor sini TTC o mannai to abo 2026 ni sikang jodi implement ang yangkai जों 16 Finance Commission bo arang manikla aboni bagai je babai hok tabukni je अधिवेशन अब मार्च जरा चलिनाय o मार्च नि बिसिंगो अर्थात 2026 नि सिगां जोंनो 125 Amendment Bill पास खालायै जोंनो जाते ए जे 21 टा दप्तर नि जों जे मानथाय abo जाते डिप्राइभ थांथुन जों अबसिनि Parliamentary Affairs नि मिनिस्टर श्री किरण रिजिजु जी बै जों kaham ke details ke salaikha bokok rikha asas rikha je babai hok Finance Commission ni je implementation ni sikarno so 125 amendment ni bisingti TTC Tripura bo ungnani bagai chung chaichoknai o kok chungno asas rikha eke so Chini party ni kwbangma kormi tei kwbangma Tripura basi chung je Delhi pai tamtama ko development ung tongkha abo kicha update no saharna bagai no tini norongni media ni bwskangma phakya details chung abo Tripura o pai press meet claimani bisingti जों Chini je development no sanai tini asukno jotono no hambai Abni aglo 2026 BCN 16 Finance Commission asugya sini sakangno 125 amendment bill no seri nai hanai Bureau report Chini Khorang